Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum at sүйүүчүлөр, жылкы көрмандары. Макей бүгүн Жалал Абад областы Базар Коргон 5 жоон жергесинен ушул сиздер көрүп турган 4 ат сатууга чыгып атат. Тугандар 4 өтең өспүрүм экен. Бою баштары, каш кабактары келип калган бир жакшы аттын балдарынан сатууга чыгып атат. Тугандар азыр эсинен толук кылып маалыматын алып сиздерге жеткизебиз. Тугандар сиздер каналга катталып, жакшы ой пикирлерди комментарийге жазып, ушундай тектүү аттын балдарын, ушундай өспүрүм издеген тааныштарга видеону бөлүшө кетебиз. Тугандар анда эмесе биз маалыматын бир четтен баштай берели эке. Аттардын биринчи мүнөздөрүн айтайлычы эке. Өспүрүмдөрдүн мүнөздөрү кароого жоош, минсең жеңил, өтө курч, шабуулдайт эке. шабуулдап турушат. Кудай кааласа бир секеден минип дагы көрсөтүп коебуз эке. Секеден минип көрсөтөбүз, ошон үчүн мына токтоп алмайдым. Окей, тугандар, минип дагы көрсөтөбүз. Кыскасы бардык маалыматын сиздерге жеткизген аракет кылабыз. Тугандар, эгер биз ала албай калган маалыматтар болсо, эсинин номери экранда болот. Эсине дагы чалып, байланышып, биз ала албай калган маалыматтар боюнча сурасаңыздар болот. Анда ака, боюн, жашын кылып бир сеттен айтып берели экен. Жаштары быштыдан жаңасы өтүп атат ушул эки кара. 4 жаш кудай кааласа. 4 жаш болуп атат. Азыр деле сайыш элек. Муну токулу турган эми аз сай баштады. Бир жагын бөлүп баштаптыр эке. Ошол Мингенге курч жетеке нарак беракка жакшы, жаш балага деле нарк берке жакшы. Мисалы өтө курч, жеңил. 4 табутунда жаңы така бар экен да, бу такага кандай болуп калат эми? Ыңырат эле минип такалатып алып эле минип жүрөбүз. Шабуулдап дең эке. Жакшы. Макей тугандар, кыскача тартып берели, анан дагы минип дагы калган маалыматтарды дагы айтабыз. Мүнөздөрү жетелеп караганга жакшы дедиңиз эке. Мүнөздөрү жоош, жоош. Төртөө бир жерде эле турат. Окей. Экинчи атыбыз тугандар. Бул ака сал чоңурактай го дейм да наркыдан. Бунун бою башы сал чоңураак. Тоолу ден соолугу жакшы. Тоолу ден соолуктары жакшы. Экөөнүн айырмачылыктары кандай? Экөө асан сөндө эле окшойт экен да, бири-бирине. Асан сөндө эле окшоп турат, Асан сөндө эле окшойт экен бири-бирине. Мен үчүн экөөнүн айырмасы деле жок. Ушундай экен ака. Ушундай, Кичине баштарында айырма бар экен, атак мындай сынында ушун эмес жок экен. Мен ушуну тегерек тат боюнча жакшы кылып жаныбар. Экөө биринен өтүп, бири курч. Ушундай экен, машалла, машалла. Окей, карай. Мунун бою канча чыгып калат экен? 1.60 тегерек болуш керек. 1.60 тегереги, 60 чыгып калса керек. Ама ушунун сери бийик экен эке. Сери бийик ат, асты бийик ат жакшы деп коет да. Наркыныкы эми эгер токулган үчүн жакшы көрүнбөдү, бирок Деле ушунда. сери бийик экен амачы. Машалла, машалла макей. Булар 1-2 жаштар окшойт экен менимче, Булар бышты болуп атышат. Эми тиштерин бузушту экөө. Булар 3 жаш болот жазган. Булар торусу Сургоян, Кызылай жактан Нурлан деген участкө бар экен, ошонун атын балдары. Аркы Данчак. Булар эми сатылбайт эле. Пулу келип калса сатылат, болосо сатпайбыз. Мындай реклама кылып кое берели дең, пулуна келип калса сатылат. Машалла, машалла. Экөөнүн тең мындай учумдары жакшы экен эке. Кашкабак келлелери, туруштары, чөлөрү жакшы экен. Мен үйрөттү аз. Бунун торун мени үйрөтүп койдук. Бул мингич анонса? Тору мингич. Бул жаңы эле үйрөнүп атат эке. Ама эле үйрөтүп койдук. учумдары калет экен ушуну Данчактынчы. Сен жетелеп коюп атат буларды эке. Чатка аяктары кенен, путу колу жоон экен эке. Башына сататын эле. Бою баш деле жакшы. Жакшы экен, жакшы экен. Бою канча чыгып калат экен? 55тен өйдөбү? 55 плюс да.
Putuqolları mı? Жақсы putuqol. Tırnaqları hem tekerek tuyaqtandı ekan aka, arkası dağı. Tamam gördüler gale. Bakalasa hem gelecek aldı da bulardık aka. Aldı da o. Bular da azar aka qanday tarbiya qilsam oshunday ketadi da bular, ha, o'spirimdan o'shonisi yaxshi da. Bo'ldi, baylab qo'ying aka. Narx qo'rin jetlab ko'rsatmaysizmi? Anda bir jetlab qo'yaylik aka. To'g'ri minganga qanday aka? Minganda o'ta quruq bo'ldi abi. Buni qishi menen bunaqa ham chalishdi. Ha. Chaqqa yoqlari keyin yaxshi ekan. Ko'kka chiqishalak. Ha, bo'ldi aka. Quruqda turadi. Buyog'i chaqan bozor bo'ldi aka. Ha, chiqqan bozor. Kamadagi bir zariq aqchaga bergan sotadi. Chaqqa yoqlarining turishlari bo'lganda janovar mashallah mashallah aka. Putuqol toza ekan, 4 ta bundan taqa bor ekan aka. Aka taqaga bundaylar ko'tarilib taqaladinglarmi? Voh. 4 ta butunda jangi taqa bor ekan. Taqalatib qo'ydi, shu ichab taqalatib qo'ydi. Ha. Arasidan eng jo'sh qaysi aka? Eng jo'shi shu to'g'ri. No to'ru va? Qara. No eko ha? Ha. Qaraning kallasi. Minganda tarsillab turadi ular. Aka andan mesela onu minib ko'rsataylik onday. Minib olmoqchi. Hozir tartala. No, iki qaranlarni ko'rsatib qo'yamiz aka. Aka ben qarmoq turayım. Belin sel tartib oldim. Chaqqa yoqlari yaxshi ekan. Kilo. Nayla mingizeb aka? Oo. Naylanib paylanib ketib, naraq beraq yo'q bu? Yo'q, qanday. Ay maşallah. To'g'ri jengil ekan aka. Qog'ib. Berma. Oy maşallah qursa ekan ay. Yo'q, sotqan qurishini bor abi. Ha. Tarib otan chamcha. Kilichka nayz ekanda bu yoq aka. Oo. Julos yaxshi ekan ha. Aka bundaylar bostirib qo'yinglar aka. Oh. Ajjana. Aka o'zing qalqib qo'ysa hech narsaga qaramay ketadi ekan ha. Aytdimi ular? Işte totatınlar aka. Işte totatını qiymatlatmang aka, men shu turgan yerinden dag'i bir yaxshi qilib tartib qo'yin. Ana Chiterdan ko'rsatib qo'ysinmi? Chiterim so'z ko'rsatib qo'yinglar aka. Ha, ko'rs açap oldu mana. Yemeği az sayıp başladı. Üstünde yok. Ha, bo'ldi. Mana tugi yemeği az sayıp Xudo başladı. xolasa toza 4 yosh ekan, ondan istedi. Haydi. Aka, yozuvni yem sayıp başladı tuğanlar. Xudo xolasa. Keyinkidan to'qib chiqaraveraylik aka. Bo'ldi. Menga yaxshi ekan. Bunday bostirib qo'yinglar aka, uyda qarab bunda jo'n ele bosig'ini ele chaqtini o'zining bosganlarini. O'zing qoqmagan bo'lib qol. Bo'ldi, baylab qo'ying ham aka. Men boya bosig'ini dag'in qiziqqanlar bo'lib qolishi mumkin-da. Shu jo'nla. Jo'nla bostirib qo'yinglar, boya menuylar boshdan olib turib qo'ydik-da. Bo'ldi aka. Bo'ldi. Keyin kat to'qib chiqaramiz aka? Ha, xudo xolasa ham to'qib chiqaramiz. O'chirib turaylik emas, to'qib turaylik. Vaqtda bo'ldi. Aka, ikkinchi avtobus tuğanlar. Hozir yaxshi qilib ko'rsatamiz bunda. Bulatlar seni geleytam degenin eline kaşıp koyduk. Ha. Minilveyle turşattı özü. Çöp salıp ketesiz. Çöp salık var mı oldu?
Bir mal. Bizge жақынырақ бастырыңдар. Şu iki kara attık içine kaşı uspet ettik. Onları da karsan da böyle. Aa. Çılağına otur. Oo. Lay. Kişine bastırayla kişine жылы olaq koyuyoruz ha. Bunun da ne bileyim, dişlerini görsat koyalım. Ha, dişlerini görsat koyalım. Bunысы Az sayalek buna kıra. Gördün mü? oho, mına taza kenek ha. Taza oyna buna. La xalasa. Az sayalek, az üstü buna. Ha, boldu vallahi. Azı sayılı ekenek. Taza da xalasa bir may yiyin var 4 yaş boladak ha. Da kalasa çatka ayaklarını tartıp demeler koy. Ana şu boyu başı bunday özünü alıp жүрүштөрү жакшы экен ака. Çok zor. Direkt kalk koy Nur, direkt cilolarını görsat koy. Oo, maşallah maşallah. Oo, normal. Baldı. Oң sol tegeret koy. Onga solga buru görsat koy. Жақынырақ келтiriyor. Ha. Aha, em. Oo. Қайра солға болды. Adamlar ya kıyın armıştı. Şunday eкен ha. Adamlar gelen eкен. Onu tutarın tövlengenlerinden gördün mü? Болды. Қас төртөтең әке пұтығолы денсаулықтары таптаза ha. Zor. Bağlı. Balası algan adam büyümeydi. Ha, кейін бұлардың баларын айтып қойылым әке. Bağları iki karanteni 200 bin derine koydum. Aha, iki qara 200 min somdan. Kemi var. Öspürümdər. Öspürümdür gelişim bağdan, bağları gelse sataz, bolsa tutturar. Aha. Hem aytılış balları var da әке. Бұларды 200'den de koyuyorsun. Айтпайлы oyçalarını bağlarına. Aa, eğer kızıqqan adam bolsa сөйлөшөсөк, ha? Сөйлөшөбүз, болбосо тура Deydi onlar iki qaranın bağısı 200 min somdan. Екі asan sön eкен. Narqınısı öte qurç eкен, nonso sal görktürüp eкен aka, ha? Бирок экөөдөн аттан тарап койшат. Onu kulağında немесин ашырып кой, шуну ашырып, берака бияк беткел ашырып койгон эле. Тартканда неме болуп, ат чемиргендей көрүнүп калат экен жактанчы. Ha, жакшы. Окей, туугандар, колдон келишинче тарттык. Маалыматын алдык. Эгер биз албай алган маалыматтар болсо, акамдын номери экранда болот. Акама чалып, байланышып, содалашып ала бересиңер. Аттар экөө тең, биринен өтүп, бири жакшы экен. Шабуулдаган аттар экен. Жануари. Болду. Камчынын кереги жок да буларга. Камчынын кереги жок экен aka. Болду окшойт анда ака маалымат, а? Болду, Жеткиликтүү эле болду окшойт. Эгер кызыккандар болсо сизге байланыша берет эми. Көрүшөт. Кудай кааласа жөндөө эле кылып бересек, а? Түшүп берем, кудай кааласа. Жакшы кылып, а? Окей, туугандар.